uMasipala uMkhondo uhlanganyele nezinkulungwane kuphrojekthi kaMengameli evelele yokutshala izihlahla eziyisigidi. Sibe sesikhulumisana nobemeli usodolobha u-MMC uMkhabela uthe ngokutshala izihlahla balwa nokuguquguquka kwesimo sezulu, bathuthukisa ukuvikeleka kokudla futhi bakha amathuba amasha kubantu abasha. U-MMC uchaze kanjena. Siyabonga kakhulu, sibonge kwabezindaba, sibonge kuwo wonke ama-stakeholders akhona. Umkhondo municipality ke njengoba besike sayichaza ngaphambilini ukuthi we are heeding the call eyenziwe uDepartment of Forestry, Fisheries and Environment kuzwelonke wokuqinisekisa ukuthi ufuna ukutshala izihlahla ezi-10 million and kulo 10 million but uzoyitshala like 1 million per year. Siwumkhondo ke municipality sisabelile ke kulo lekhwele ngoba lelo khwele lelo mayichaza uDepartment of Forestry, Fisheries and Environment uyayichaza lento yokuthi the aim is to promote and build a green economy. Must build a green economy. We are doing it through efficient agricultural practices and thereby creating job opportunities, amathuba omsebenzi kakhulukazi kubantu basemakhaya njengoba sikhuluma nje manje thina uMasipala wasekhaya local government. So ke sithi ke kuleli khwelo njengoba silithatha sifuna ukukhuthaza kakhulukazi abantu basemkhondo namaphethelo ukuthi let us heed the call, siqinisekise ukuthi ke we are moving towards the green economy ezokhona ukusinikeza lamathuba esithi phecelezi ngolimi lasemzini they are sustainable noma mhlawumbe azokhona ukuthi alaste longa kunalokho okujwayelekile. Besizocela ke lokho siwumkhondo kuyizakhamuzi ukuthi azisilekelele ibambisane nathi njengomkhondo ukuqinisekisa ukuthi lapha bekhona noma ngabe kusemakhaya noma ngabe kusemadolobheni asiyikhuthaze lento yokutshala kwezihlahla kunama benefits amaningi amanye wawo ke they are medicinal okusho ukuthi ayakhona ukusilekelela lapha nalapha kwezempilo. Sizobonga kakhulu ke noDalia kulesifundazwe saseMpumalanga, sibonge kakhulu ke nomkhandlu besibambisene nawo ama-officials, sibonga kakhulukazi uhlaka la kwa-CWP bahlezi bekhona. Sifuna nje ukugqugquzela mhlawumbe sesisonga ukuthi lamalungu omphakathi sibambisene nawo wonke lamahlela akhona la asiqhubeke sigqugquzele lento yokutshala kwezihlahla, siqinisekise ukuthi lekusasa lezingane zethu zilithola lisese right lento esiyibiza ngokuthi phecelezi is a sustainable development iba khona izizukulwane lezi ezizayo. Thina njengoba silayisada ngesesibili ngesesithathu noma ngesesine bayakhona ukuthola mhlawumbe lento engayibiza ngama-fruits noma izithelo zalama practices esiwenza njenganamuhla. With those words nje siwumkhondo municipality sicela ukulobha wonke umphakathi noma ukuncenga ukuthi ulisabele kuleli khwelo le Department of Forests, Fisheries and Environment lokuthi siqhubeke sitshala izihlahla and move towards what we call a green economy seNingizimu Afrika. Siyabonga kakhulu. Obevela kuMnyango Wezolimo uThandeka Nkosi uchaze ngokutshalwa kwezihlahla kanye nokubaluleka kwazo. uThandeka ubeke kanjena. Sanibonani, igama lami ngithandeka Nkosi Sibongo, ngibuya ku-Department Agriculture, Rural Development and Environmental Affairs. Injongo yethu ukuba khona namuhla ukukhombisa ukuthi isihlahla sitshalwa njani. Mangabe ke kutotshala isihlahla kokuqala kufuna ukuthi wathi ukuthi ligama lesihlahla yini, sikhula njani, sikhula kuphi, ukuthi indzawo la sitokhulela khona si-right na. So ligama lesihlahla lesikhona namuhla umhlalavane ngesiZulu and then phecelezi the river bush willow tree. Sihlahla lesi sikhula sibe cishe sibe 3 meters high. Sisihlahla lesithanza kuba enzaweni la kunemanti khona, so kusihlahla lesifuna kuniselwa mihla nemihle. Isihlahla lesi ke ngidakusho lokuthi manje ke nale information ngoba lo mniningwane lengitawusho manje ngomniningwane lengingafisa ukuthi sikusebenzise emakhaya ngizathu letithide but emakhaya nje umlando uyasitshela ukuthi manje imbanze talesihlahla
timbanze letisetshenziswa kakhulu kwenta imithi, ikakhulu le mithi lena ledila ngema-STIs, kwenta imithi leklina tisu phecelezi ema-laxatives. Siphindze futhi etilwaneni, yebo sona siyingoti thini ukuthi thina ebantwini ngeke sisidle noma sisinathe, kepha tinkomo netilwane letithile kuphindze futhi kukhicitwe imithi kuso sona lesihlahla. So kubalulekile ukuthi isihlahla sakho usade ukuthi sisihlahla lesinjani, sifunani, sinakekelwa njani. Ngiyabonga. Ezindabeni zephephandaba ezomphakathi, nginguPopoji Mahlophe Simelane.